INP Mizo channel clear tu te chi bai le vek ule zun nili kan thleng le ta a inom na hun thewa hun tha in chan kan bei se ye tun tum po Myanmar ram chung chanchin langsar zual kan thlir ho le don nia min dat lam an la boi zel nimin zun ni thuma anin do na khan sipai terrorist lam mi pathum an thia palidangin hliam an tuar boka nimin lama anin do na chu tlai lam chuan thoma dai de dewa zan lama an chhun zom le a sipai terrorist lam hian minda township chin state le makui region in rina sui ong ta khwa sipai an chop bela wangin zun nili tukindar sari vela tang khan anin do na sale le ni in minda CDF lam chuan an soi chanchin kan hriat thei china chuan CDM siam tu te zinga pakhat police atanga CDM in leta salai chuiling chu terrorist sniperin akap luma sipai terrorist lam hian ral thuam lian an man le wangin midang hliam tuar po an omnual ni in an soi chanchin kim chang ala hriat chian hlei thei ri lovani kalemiu lam hi an thoma tha thei renga an fak om hle ni tin kongzo thei te zinga tun thlengin an la tel theia anin pek na aro pui hle ni voina po kalemiu khopui mi te chuan sipai thu nei na an du lo zialan tirin kong an zo le a an thanem le viau mai voina hian Myanmar ram khopui mun sang sang kachin state atanga ramlaili khopui tina kong an zo le vut mai ni kalemiu khopui chung chau po ni lovin thingtlang kholam po an chanchin hriat tur om zel kalemiu township huam chunga chongdai village track khoruka Veng lalte chuan nimin zun ni thum khan township administrative director nena banna an lo thehlut to bok ani Veng lalte din mun hi a him lowani ti an om dana tang hian a hriat thei kan ti to kha chutianga wanga banna thehlut te po an ni mai theia kalemiu lam ang bok hian kachin state mungin township miuma yan ong Veng lalpon voin khan banna a lo thehlut ve bok nimin zun ni thum khan nan ma khwa an Veng lal chu tu ti hriat lovin an lo that to ni kha voin zun ni li khan rengun khopui road number 3 ya motor pakhat chu sipai terrorist ten ding turin an tia adin du mai lo wangin an kap le a mi pakhat an kap hluma pakhat chu hliam tur chungin an manani kaya state capital loiko khopuya main lung venga bike chuang pakhat po voin chhundar Khawvel khan sipai nan kap hlum ringot bok helai venga hian sipai an thang hlea hei hi hre chiang lovin bike nen avei wak mai ni in a muna om te chuan an soya voi khat mai ni lovin voi enge mo za tan ka awangin a muna athingal ne soya ni bok tun laya loiko khopui din mun khopuya om pakhatin khitit media a hril dan chuan sipai nan du an ka pa tuna ladam te po hi silai mu kan la don lo wang mai ladam kan ni ringot mai atia mi in flek war keng chunga thil thati tur kan ni anti mol pon an kap thova kong pui dunga an mu piang an kap boka khoya po mun tina sniper an da vekani ati dimo su lam hi an la boy khop mai bok voin zun nili chundar som pani le minute som ni khan sipai terrorist te chuan dimo su township huam chunga PDF te in kulna an vakal chilawangin in dona chhuak le Darkar khate movel z anin ka nuwa sipai lam anin nu kir le dewa loiko khopuya om infantry zale pani na te om na atangin ral thuam lenin an kap le dut mayani chanchin hriat thei china sipai terrorist lammi pani an thi ni in PDF lam chuan an soi kaya state huam chunga hian march ni som pakua atang khan Buaina chhuak tana khamini atanga voin thlenga sipai kutur thi hi mi som thum le pasari anom to ni in PDF lam chuan an soya thi zinga hian karen ni PDF le KNPP nam sipai pakua antel ba ka sual na nei lem lo demonstration an nei awanga an ka hlum tak te po antel tewani ati zun ni thum nimin khan mandalai khopuya om chin namzinga police ni da sang chelve uling hung chu bike office akala hetia bike office akal hi tuti hriat lovin bike ve ka umin an kap hlum ta ni in call media then khat chuan an soi
chin mi ti zinga hetianga ni na sang sarkar na thok anom hi alom omrualin sipai council lama antang ve tlatero kan soi thei om chuang lovanga apui kan ti pui dewa tlang ram nam rang le sipai lama an mani kol ho tam zok poina an doron lui laya hetia anun nai na tur pha tairo apui ani hi zun ni thum ni zandar kuale minute somnga vel khan sipai terrorist te chuan south okalapa lama tleirol mi pali chuman tumin an uma an kap thoi maya khitet media ne soidan chuan an bul naya om pakhat chuan voiceom zet silayan kapani ati ni ina soi mi pahni chuan tlan chetheya midang pahni ero an ka fu awangin an man thei nia soin chumi te zinga pakhat chu athi nge ni ina soi ma se hi khitet media chuan kan la confirm thei chia lo anti thulak na hian south okalapa lama hian dalan thokan tam nia soyani atipoka dalan tenan report suala wanga mian man sual poisa ne na an vatlan le tivel po atam le ni atipok voin chon hulamdar thum le minute somli vel khan south dakon lama bom puak a om le boka thile hliamero an om lo hlo nia soyani Dawei district Long township kamyokin khwale khaziak tu na thok pakhat ongyan tein chu zun nili tukendar som vel khan silaya ka hlum ani vele bok an in ma a adin mek lain tuti hriat lovin silain voilizat an kapa damdoi in pan pui thei lovin aboral ngal ni in an then om te chuan an soya akap tu te hian bai kan chuanga bai ka tanga ka ani tu te nge an ni tian la hremai thei ri lo ongyan tein hi tun ma tang po in Veng lal alo thok ve to thin bok Rakhine state lam hi min Aung Hlaing lama an tang ta ni om takin sikul te po tluang takin an hong hloma demonstration po om ve lem lo covid vaccine po thaliam ta lama khanan lanul maya sipai ne na an buai lo na hi thlasari lai atling ta a ma se an buai hun chunga sipai terrorist lamin palpu bom an lo kam kha an sut le vek big ta silova an tuar le ta thina ni voin jun nilia po khan pongkan chun township san pia khomi mi pali chu leileta chome zongin an kala chuti an wa chuan lama palpu bom an rap puak pala a hmuna an palin an thingal vekani bom hi eng ang chi nge ti ero an thre chiang chia lo heng mi thi pali te hi tlangwal kumsom ni borvel an ni hloma an ruang postmortem turin damdoi ina an kalpui ngalani Rakhine state huam chunga hian palpu bom la sut lo hi ala om trevin an ring KIA le sipai terrorist te chu ni zandar khatvel khanan in kap na sale hle bamo lama tangin do phongyan lampanakal sipai terrorist za chuang chu KIA lam chuan an lo changa he in dona hian sipai terrorist lam mi somni chuang an thile ni in kachin lam media te chuan an soi sipai te chu nonglan lama om sipai ten an va pui boma ruang le hliam tuar ten va boi soma sipai thi te phei chu an thi na hmuna an vui ngal ni nan soipok sipai council lam chuan KIA ne tur hian tha an tho bel zela do phongyan lama hian sipai zariat zet an tir bel le mek ni nan soipok asian hruai tu te Myanmar ram an luta asian samita Myanmar ram buai chinfel dan tur malak dan tur point nga an soite zinga khan asian hruai tu te Myanmar ram avakal thu kha telvea US le khotlang ram tam tak chuan an chemong lu tu kan ti kan hriat kha an chet muan ba ka UN lama Myanmar al thum hrek chungchang te po Asian lam hian reman lo ti lo ve khanglanga an mani nge ya chin fel puyan du wanga ni mai thayani ti in European Union member then kha chuan an soi kha nimin chu ni thum khan Asian chairman thok mek Brunei atangin an vice president everyone Piwin Yusof le Asian secretary lim jok hoi te chuan tlai khonwa Myanmar ram an thleng ta nge ya voin khan ne pi do min Aung Hlaing ne nanin muta photani Asian hruai tu te le min Aung Hlaing hi Darkar khat chung vel anin kom ni in VOA chuan soya min Aung Hlaing na lam sipai council lama tanga chanchin soi thin tu general zomin thun chuan anin kom na tlang pui hatiang hen soyati terrorist an puan tak NUG le CRPH 10 terrorist te ti anga ram chung anti boy dan te
sang ni le som ni general election a vote chingpen an mu chhuak chanchin te ram chung Buaina alo zia om ve le a in thlanna nei tura an bei sei thu te humanitarian aid chung changa sipai council lampo zau taka anin hon thu te an soi hovani atia heiba ka Asian community ti changlun na lamte COVID-19 hrileng le mek lo ma chon dan tur te le thu dang dang an soi hovani atibok an kalna sen so hau tak ngai tu in Asian roi tu ti hian thuro pui tak an ngai thata lem lo a ang khop mai eng tak angang mo Minong Hlaing chuan NUG chu terrorist group an ni atia NUG point Minong Hlaing na pol te chu terrorist group an ni an lo ti ve boka Asian roi tu te hian NUG lam hi an kom theyang emaw chu hetia Asian roi tu ten Minong Hlaing an va mu hi Khawvel sarkar rang chuan an soi sel nga la sarkar ba ka Human Rights Watch lam le chutiang rongkai pol rang chuan Asian roi tu te hi an soi sel na sa hle ani mi pui thlan sarkar roi tu Aung San Suu Kyi le President Win Myint ba ka mi tam tak politics thila wangin amana athata demonstration nei tu te adim lo em boka kan soi to ang khan mi zariat chuangin nun nan chan to a asang tel te meu news reporter te po telin tan ina athon mia mai boka chutiang kara NUG lam aya miswal lalpa Minong Hlaing an vak mu hrim hi Asian hi antik lovani anti sup mai ni in RFA chuan soi NUG sarkar thar chuan voin jun ni li Myanmar ram sana a tlai dar nga thu soi fia na press conference nei don ni in an soya heta hian kan video masalama kan soita Rohingya chungchanga andin munte tunlai Myanmar ram COVID-19 shikai dar mek chungchanga film khurna kalpui dan turte mi pui sipai PDF ti in roi dan tur chungchang chenin an malak dan tur tlang pui an soi fia don ni om takania media te po tel turin an som nia soyani Asian roi tu te an local den chenin thilan ti ve te po ni mai thei hetia online manga press conference nei antum hi Minong Hlaing hian a hup hur dewaniang Myanmar ma chuan tlai dar li chhovel atang khan aram pumen mobile data zong sipai council lam chuan an ti top sakle tavek maya rengun le thai ram rin nai lama om thai sim card mang tu te chuan an en thei ni om takania thilti boydan hi chu an thiam ve khop mai NUG sarkar in press conference ko watum hun tlaidar nga chhovel atanga mobile data ti top turin sipai council lam hian order an lo chhuak ngei ni in an soihloma thu chianga ni le ni lowero an confirm thei chelova ma se internet chu an ti top chiang ti Myanmar ram mi te chuan an soyani te chuan NUG press conference chu ram chung mi pui tam jok chuan live in an thlir le thei talo tina ni don chu NUG noya din PDF te chuan mun tina training an neya then khat an zo to thu soitura om boka heng mun tina PDF training te hi an zo fel nai ta aniang voin khan mun state atanga MP ya an thlan kin tak kun chian chuan kol kil ria ta tangin PDF sipai te R2P na thok turin an lo lut don to a mitinin ilo muak theu teng u ati heta kol kil ria ti hi fiam thu kan tho ani lofa ama ina soidan ang takin kanan soi chong mai ania kan Mizo tong kampa nga ya chuan kol kil li kan ti mai thin kha kan video masalama kan soi Minong Hlaing le Phoenix TV thok tu te income na ata tolte te ti chua antum a an ti chuak le ta a tuntuma an ti chua hi chuan NUG lam angai dan an zo na a om ve ta thunga Minong Hlaing chuan tuntum revolution hi hetiang em he na kalang ti kaloring lo hrim NUG ti te chu boru ka sarkar din mayan nia ramchung Buaina hetiang he na chuakang ti kaloring lo reng ani ati Phoenix TV chuan thu nei na in lak sak nu hian mi puilung oi lo na aso sang chho tual tamaya hemi thua hian tun ma tangin chutiang khatiangin thila om ngei tura ngai la tia loin ma khua lok ti iniem tia anzo na a chan na ania a chan dan tak han soi chongila kan ti sol tam puilo wang chumo Minong Hlaing chuan han soi tamai mai la hetiang ema aso san hi chu kaloring lova hreawm na an ton wanga ni berang chu NUG hi chu terrorist lisa kan da to a
ram chung Buaina tir thei tur tu man lo ati NUG hi alo ngai nep hlea man lak thei tak ring lo hle ani hi NUG in Deputy Defense Minister atana aruat dokhin ma miu chuan sipai terrorist te nuai ral turin ahun alo thlen vele ram tina PDF sipai te chu hauhchhuak an ni to ang ati tuna hian ram chung mun tina PDF sipai din ania heng PDF sipai te hian an omna tlang ram nam sipai te kai hruaina hnuaya hunan mang photang atia tun din muna hian tunge min hruai tu ber tur niang ti hi ala poimo berlo mel ma thu mun kan nei noi bo hi thil ti mak mo ber chuni ati bok rel rukim lo tual tha mang a om chuan akuta hriam hrei chu kan lak sak thei angai phota chumi hnuwa chau kan him theiang chutiang chia chuan rel rukal sual tual tha mang sipai terrorist hi kan tukdol huna chau zalen na dik tak kan nei don ani ati boka in dawan man trep to ati thei to mai ome a ole INP Mizo channel clear tu te in chunga kan lo me kan channel himin lo clear sak zel tur po in kan som boka che u